mati igumanijom, prepodobni, prečasni oci, prepodobne sestre monahinje, draga braćo i sestre, srećan i blagosloven današnji praznik Pokrova Presvete Bogorodice, praznik kome je posvećen hram po svodovima ove svete obitelji, hram koji je podigao arhijepiskop Danilo II. U čast i spomen naše preblagoslovene vladičice Bogorodice. Danas smo se sabrali ovde svi u ljubavi Hristovoj da posvjedočimo da smo privrženi Gospodu i putu njegovom, da tražimo molitvu i zaštitu Presvete Bogorodice iznad svega u ova vremena kada nam prete mnoge opasnosti i opstanak na ovim prostorima i našoj crkvi, našem narodu, našim svetinjama, svemu što je srpsko, pravoslavno, nemamo veću nadu i nemamo veću zaštitu i potporu od molitava Presvete Bogorodice. Naša radost danas je velika jer nas je posjetio arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara i Svete Gore. Tu nam je naš otac Nektarije Serfes iz daleke Amerike, Vaseljenska patrijaršija. Tu su ostali igumani, otac Makarije iz manastira Savine i drugi igumani i jeromonasi i sveštenici, naročito iz Crne Gore, koji uvek dolaze za ovaj praznik blagoslovom visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija. Želim da vam prenesem na prvom mestu blagoslov i pozdrave njegove svetosti, našeg patrijarha koji bi zasigurno bio danas ovde sa nama i sa svima vama, ali on je danas u Beogradu domaćin antiohijskom patrijarhu koji je došao u zvaničnu posjetu našoj crkvi. Ako Bog da, oni će nas posjetiti za 3 dana. U sredu, ovde u 12 časova, bit će doček patrijarhu antiohijskom Jovanu, našem patrijarhu, ostalim episkopima, a onda Visoki Dečani, Gračanica. Veliki je blagoslov da nas oni pohode u ove dane i da oni prinesu svoje molitve u našim svetinjama za naš verni narod. Na nama je da se molimo Gospodu i da tražimo zaštitu Presvete Bogorodice, da se ne uzdamo u sebe, da se ne uzdamo samo u ljude, ma ko bio, kaže se u psalmima da je proklet onaj koji se uzda u čoveka. Znači, na prvom mjestu da se uzdamo u Boga, u njegovu silu, da nam On podari blagodat svoju, da istrajemo, da opstanemo u strahu Božjem, u smirenju, sa molitvom, verom, nadom, da hodimo kroz ovaj život. Jer samo tako ćemo moći da odolimo neprijatelju, kako onom vidljivom, tako i nevidljivom. Ova svetinja nam svedoči da je odolela mnogim neprijateljima i evo stoji uspravno i ne samo da ona je opstala, nego ovde u ovoj svetinji mati igumanija, sestre, svakodnevno služe Gospodu. Oni prinose molitve svoje Gospodu, ovde se služi sveta liturgija i to znači da je i ova svetinja i druge naše svetinje i crkve, gde prinosimo molitve svoje Gospodu, da su one žive, da su kao i nekada u liturgijskoj funkciji, da oni nisu spomenici, nisu muzeji, nisu neka prošlost naša, sećanja, već oni su danas prisutni u našem životu i mi smo u njima danas kao što je to uvek bilo i da će Bog da tako ostane vo vijeki i vijekov. Hvala vam što činite trud, što svojim dolaskom pokazujete ljubav prema ovoj svetinji.
U ovoj svetinji se molimo, pevamo, ali je potrebno i da živimo Hristom, da živimo za naše svetinje, kao i za naše Kosovo i Metohiju. Mnogi govore, mnogi vode visoke politike, mnogi obećavaju da će nas usrećiti, spasiti, izbaviti, ali je malo onih koji žive Kosovo i koji žive Kosovski zavet i sleduju svetom knezu Lazaru i našim patrijarcima, arhijepiskopima, vladarima poput svetoga Stefana Dečanskog. Malo je onih koji žive Kosovo, koji žive svoju veru. Ne smemo da budemo samo formalno pravoslavci i Srbi. Treba to da pokažemo delima u životu svome. Jer ako budemo takvi, ne treba mi da brinemo za sutra, kaže Gospod, da prepustimo njemu. On je taj koji brine i o srpstvu, i o Kosovu, i o narodu, o budućnosti. A mi da ispunimo reč njegovu, da imamo ljubav prema Bogu, prema bližnjima i da budemo smireni i da hodimo sa strahom Božijim kroz ovaj život. Ako se uzdamo u sebe, onda ćemo svakako se saplitati na svakom koraku. Jer onaj ko se uzda u sebe, on ima Gospoda iza sebe, jer ne da nikome ispred sebe. A onaj ko je smiren, on sledi Gospodu, sledi primjeru svetih i druge stavlja ispred sebe i takve Gospod podržava. Na taj način da budemo i mi kao hrišćani, sveštenoslужitelji, kako mi koji smo u mantiji i odeždama, tako i vi, braćo i sestre, koji ste kršteni, koji ste prosvetljeni Duhom Svetim, da budemo nosioci svetlosti, kao što kaže Gospod, da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da drugi gledajući u nas vide Hristovu svetlost i prepoznaju Hrista u nama. Ako ne budemo tako svedočili svoju veru u Gospoda našega, onda zasigurno ćemo i mi propasti i sve ono što imamo, što smo primili. Kako je bilo nekada, tako je i sada i tako će biti u budućnosti. Treba da se udostojimo, da ono što smo primili sačuvamo i da uživamo ovu duhovnu lepotu, ovo što nam je Gospod dao za dušu, za večnost, ne samo za ovaj privremeni život. Zato smo Bogu blagodarni što nas sabira u zajednici, sve zajedno skupa, jer gdje je dvoje, troje sabrano u ime Gospodnje, tu je i Gospod prisutan. Blagodarimo našim domaćinima koji uvek i za ovu slavu, ali i preko godine podržavaju ovo sestrinstvo. Patrijaršija svima nama pripada, i Dečani, i Gračanice, i Ljeviška, i Prizren, i Đakovica, i Devlić, Zočište. Toliko imamo svetinja i ne smemo da se plašimo nikoga. Neka bi Gospod molitama Majke Božje koja nas pokriva, naročito na današnji dan, pokrovom svojim podario i nama snage i kreposti, a nadasve da nam podari život večni u Carstvu nebeskom, Carstvu njegovom. Amin.